Danes smo delali malo osnove balboje, se pravi, začeli smo s čisto osnovnim korakom, tako imenovanim down stepom, kar pomeni, da gremo na tretji pa sedmi korak dol. To izgleda v praksi. Step, step, dol, 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 step, step, dol. To je, tle smo tudi malo govorili o kontaktu, sicer v tem našem stiku, se pravi z mojo desno oziroma z njeno levo roko. In govorili smo tudi malenkost o naših telesih oziroma pozicijah, kjer nikoli ne stojimo direkt en pred drugim, ampak vedno smo malenkost, so punce, fantov, se pravi followerke, liderjev, malenkost ob strani. To nam pač celotno zadevo olajša. Naslednja zadeva, ki smo jo delali, so bili tako imenovani side stepi, greva tlele pokazati, s te strani. In 6, 7, 1, 2, 3, 4, v stran, v stran in dol. In osnovni korak. Tle smo rekli, da se dejansko premikamo v stran, desno, desno, desno. Kako bi punce vedle, enostavno, če fante zadosti intenzivno to naredimo, punce nima kaj drugega narediti, kakor da gre z mano. Zaključimo na 7. Pa še zadnja zadeva, ki smo jo delali, je tako imenovan come around. Hop, tam, pam, bum, step, step, bum, tam, bum, tam, bum. Še z druge strani. Step, step, bum, step, step, bum, come around. Tam, pam, bum, tam, bum, pam, pam, bum. Tam, step, bum, step, step, bum, come around, bum, tam, pam, bum. Tle smo pa poudarjali pri come aroundu predvsem ta del step, step, za 3, da se ne nehamo vrteti. Se pravi, ko gremo s punco okrog, da ne glede na to, da se z nogo pač korak, da se neha, se dejansko zgornji del še vedno premika. In celoten lik zgleda step, step, dol, obrat, step, step, dol. To je to. Uživajte še naprej.